Abakurenga 200 erizoba nibo bayitaba umukuramaga aha kigo cy'abakristayo umurana mugongo ekigendereye kurenga bacendeza amuhendo gw'abana abakuza kuramaga ahabiro bishatu byokwezi okwa mukaga. Abana aba korga umakanisa gatari gamwe na gamwe babasa kuramaga bahikana mugongo aha kigo cy'abakristayo bakugendera hamto kugira ngo children evangelize children ekikuvunurwanka abana bato nibaburira batahi babo. We wanna see Jesus lifted. Papa, we wanna see. Aba babebembero Reverend Samuel John Bogerere uwo bureberezo bwa Eastern kandi babanza kurga aha kigo cy'abakristayo kuza omutawuni eya Charwajara. Beitu abana babare mwagaruka aha kigo nko kubasa kukozesa kabangari ya polisi kubagarrayo. Aba bashobora ku abazire babo nibo babarita kuramaga ngo babashaba kubaba icyo kureberaho no kwegera abajuruzi okushoma Bible. I came with my mother. The Uganda marchers are people who died for their faith in God, and I have learned that Jesus loves us all. Bwanyuma bashaba misa yabo eyeyebembe Reverend Esau Kimanje kandi oguyasima abashomesa abareta banaba abokuriza abantu mu dini. Abana byonna okutya Mukama amagezi begasokera olwekyo abaana bano tubalese nga tubakubirizera nga kyetubagamba batye Mukama bagale Mukama baweereze Mukama nga bakyali bato kubanga okwagala Mukama yakulungamya ne bwobeera okuze tobulira mu nsi. So n'olwekyo abaana tubakubiriza bagale nnyo Mukama. Amakulaga gasha kolona dengaberano abwa Sky TV agensho. Tukweteka